Ya, pemirsa yang ada di rumah juga adik-adik yang ada di studio, adik-adik yang ada di rumah yang lagi menunggu bubuk ya, bubuk bersama boneka, bubuk bersama adik, bubuk bersama mama. Ada yang masih hisap kompak itu ya, apa namanya itu dodot, masih ada tuh ya. Jangan lagi pakai dodot, dah gede tuh, kayu. Piak dot kayu. Tanya kayu balik piak dot. Nah dengar. Kayu hanya piak dot. Nah, apa kau hanya piak dot? Halo, dasya. Nasi dasya, nasi hana dasya. Jadi kita lanjutkan lagu Ras tadi. Ya disimak ya, ambil mic. Ya. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Itu tadi ya. ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. Itu. Dah tadi ya. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. Jawabnya. Kita habiskan di situ dulu ya. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم. Kita break untuk tilawah. Kan kita sambung sekarang dengan hafidhah. Karena ini nomor hana hafid no hafid lundon ro nak kira hafid li karena kaduha nyo nak muda kan hafid yani nong hafidah nyo kaduha ke alut pukun hafab han pukun li. Jadi jeno tutup Al-Quran untuk adik-adik nak Ustaz di sini akan menghafalkan yang pertama ini Ustaz suruh baca ya. Ini dengan irama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bahimnya kenapa ya buka je? Enggak usah dibikin-bikin ya haim tu. Haim slow aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Wal'adiyati dabha. Wal'adiyati dhabha. Wal'adiyati dabha.
فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Coba buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه
على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد. bukanlah syahid, la syahid. Ha, coba. Ha. Ha. Bukan ha. 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 وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إنهم ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Dia harus bisa baca seperti itu tiap malam, latihan di rumah, ya, latihan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jelas kita baca. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Seperti itu ya. Insyaallah kalau di Aceh seperti itu anak-anak mengaji tanpa sok-sok tahu ya.
tanpa tanpa masukkan dalam hidung. Kan sering kita lihat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Itu. Liu tak ada dengar tu mak mentajim-tajim dengku lagi macam oh nyu di Arab. Timur Leste. Rencana kena baca lagi di Timur Tengah ataupun di Afghanistan seperti gini bacanya. Tanya tujuan Afghanistan ataupun Timur Tengah. Tahu-tahu ke Timur Leste. Hai katalah. Enggak ada lagi Timur Leste. Kamu gaya padang Arafah je padang Tiji. Dia kata kiamat. Okey, insya-Allah pasti bisa. Anda pasti bisa kalau anda ingin menekunkan pembacaan Al-Quran dengan sempurna. Dan juga mungkin inilah saatnya berakhir untuk perjumpaan kita pada malam ini ya. Besok-besok yang cepat datang. Cepat-cepat. SMS dulu Ustaz. Ataupun miss call. Miss call dulu ya. Nanti Ustaz telefon. Telefon aja pakai HP Bapak. Ada nomor HP Bapak Ustaz. Ya. Ya, insyaAllah pemirsa kita jangan lupa ingatan dan juga Lut selalu memberitahukan kepada murid-murid yang sudah dewasa, yang sudah mau nikah, yang sudah selesai SMA, ada juga murid Lut di Banda Aceh ini yang sudah selesai kuliah, supaya adinda kami di mana anda tinggal, di mana kampung-kampung anda harus menekunkan kepada kampungnya masing-masing. Dan juga anak-anak muda mengajak calon-calon istrinya yang sudah selesai kuliah, sudah mau hajat kawin, ajaklah istrinya nikah di kampung istri, di masjid kampung istri, calon istri ya. Misalnya kawin sama anak Lumbata, nikah di masjid Lumbata. Misalnya kawin sama anak Montes, nikahnya di Masjid Montes. Misalnya kawinnya di Blower, nikah di Masjid Blower, ya. Misalnya nih kawinnya di Stui, nikahnya Masjid Stui. Kenapa? Karena anda hidup bersama istri di kampung itu sampai tua di situ. Mati anda disolatkan di masjid itu. Bukan di Masjid Raya Baitur Rahman, bukan di Masjid Oman, bukan di masjid-masjid lain, tapi di masjid kampung anda sendiri. Masa dia saat berbahagia di masjid orang, di saat kita fana di masjid sendiri? Itu nggak masuk akal gitu loh. Ya, coba kita upayakan sama-sama. Oh nggak ngerti awak bahasa Indonesia? Takak saja. Pak gadam kawin ni itinan dah menikah. Tam kawin di Lumbata, bak masjid Lumbata menikah. Tam kawin di Blower, bak masjid Blower dah menikah. Tam kawin bak Lohongaya, bak masjid Lohongaya dah menikah. Karena apa kan? Itulah satu-satunya kita nikah sekali mati sekali ya. Itu hari kebahagiaan anda di masjid sendiri. Taubat dan juga disolatkan anda nanti juga di masjid hana dia temayang gata bam Masjid Baitur Rahman Aceh, hana itu mayang gata menajid bak masjid Oman. Jadi sampai di situ aja perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasul.